Samson Kwaku Yabuan Century Dia Warrior, Japekrum, and Pochre Bay Nedauso, Conso Bay no Bonsapia Tuoso, Yinina, Baby, Ama Hotaba, Dia Wapa Warrior, Dia Wapa Quentu, into Tumerika and Copium, Ewo Drobu Japekrum, Papa Saint Eshania, Wani Bie, Enyanka, Papa Shawonina, Jim Mofrey, Esha won Cosisa will be free, Nenasi Ako, Dia Dajina Yan Sokodana, now watching we are Siafanina, Ahotoma, one to Tumerika, me and Copium, Ewo Drobu Japekrum, Fre Odifo, Ewo 0243 356583. Odifo Samson Kwaku Yabua, what's it? Yo, manager, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. Ewo Koowaa Show so, ewo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔne am hia no kura. Boa me na yenka no kura wo man mu. Ewo KUMAWOOD TV. Dai, wo je won sei. Dan ya sama totawia wonka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma. Na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyen panyini bi a ma no position. Dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a ye obroni krama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwewe ya broni krama bi so won faso che panyini bi a ponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awusia make sure so be he Koowaa Dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no na yabobo ano ene betu bi apete wo so ama won so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane ye na ye dimu Akaba wache edmoba KUMAWOOD TV Koowaa Dwumadie so ene boja e de bram fefefe na fe no yakwaji ya home for the weekend midi ede Diane eduhine yabane de na yaba ye fasida eba boafo a abrebia no wo ejibredi o musika eso yasne e ma ye Koowaa Dwumadie ebro mo fa cheme I'm full of laughter this morning we said the me of fire na say Medica, DJ. Fire money there. Yaba, more fanchame. But then, if it's a break, we say no che everybody. Wadaroma, yes, the mema Odifo, Nana Ewa or Japekrum. Vase Odishe Bia, Najimo Kano, when you know ma Basa, and more broa, and Yankel Crafo. Munina Mosono, into a simon to America, na Mora Japekrum, Nasamoba. Odino Becamo, ama sebi son ayarsa etimi ayamodia e di monta di shemu bibie mono obone bede e di amamu awon se mosi papa bi sebi e wo baby enti monko sempo ontimi nko Japekroma osupusu na homa atrofo na eda screen so no na obeje ofeso na bibia no waye no boko e di ama anope papa ye twa opuse baby a wo bia mim se obade na da roma ohun eye anope ye di asde bi be ma champions travel and tour so we so to kwa man ne Canada UK baby a opese wo kono anope me kan for champions travel and tour e di amount to America na ko enkratasem working permit ye jama ye ma 5 years working permit absolutely 5 solid years and ye di amount baby abeda ediane obedi round sabeko nyina eda wonom abem entibomodia na kopiem e won kran wonom e wo ministries old passport office ho and abi hu from 0531 801 0531 801 or 0248 288 686 na when a champions travel and so for entertain komo na wonom emfa we into far enko baby a wo pese wo ko. They are giving you the easiest way for travel, you know, for laudable opportunities. So make sure that you contact them now omoyo baby a obia wadaroma mo amusho chichiri benche mu nyina yedamase amanonefo yedamase brakapuni abusi ho nyina no yetwa mo puse say adiche bia no mo twen e ma ye ba yedamase mikro mo nsmafo enere yale
biza do mu abashe ba wona pala madam no ko wona pala no mai yela ya fa ko ya rebe up to 8 a.m. moti kakrewe ke be dan ko be de kodina aze wo kuma wudike moti bere aye moti zoma mamwa biza bashe me papa so azo ama be yina ma womai biza bashe ma mi so azo ama adon abuja ngwana biza do mu abashe ezimama mobo ke kam eziama ekwe tikobo number 1 number 2 enyinasie elika bia mosmani bi atema nganwo moila biza do mu abashe nyame yira be kwakwa ne mom be ka gwanza anga be hachem na babo muduma na babo bi beba beboa me na ejimane o naze boko azimbrofo a ewuleti bukuso no ngban ma homo no ko biza bashe ndike nana enwolo pale wow ma membra second takorade mfanti ogo ina so mi cheche won ina me ma mi Cecilia anti si o te se anope sekunefo oba no kwesmitim fo tadisco down mia maka se mi ne penyin nyo eno enye busuafo ho nyina no eche ho nyina ne mbe nyina no pe mo na ache me bo asen sanfati ho nyina mi che ho nyina Stacy enye ma me mi che ho nyina enda no pe yatel family wo bo asen mi che amo bedu entry family wo bo asen mi che mo nyina nyame o sha mo nyina fe ma me ko bedi akon asanti mem ai me amade nyina mi super darling na me say me mani nyam play or me nko awoba atampa eno akosi ade mfu anopa mi chia wo na busu eguo abima anopa mi chia mo nyina esa bitwa wo de obutu ise ashta wo se he ya ai enti oba bitwa anopa mi chia wate nyame onya okese na afi mi nkwesira so mi chia oba aje oji afia okoto mi chia mo nyina nyame onka mo yaba na ene the motivation me dey ma so simple, very simple, very simple. You're taking normal very easy. Bibi no taking no easy. So one friend normal be so easier. Now oh how home passion what you say. Taking very easy. Aya no normal be on ma efu akoma unhu na but enumpo ene se unhu make kese pa. Now feel what taking is so light. And yes sir. Ubufu no, we taking it so hard no. Now oh how come no, oh handy pediano. So take things very easy. It's difficult, but try it. Ignore more our DNA and try training now for training baby. Take it easy. I do a bishop in the acheme. It's me bufu sabo sama hono menkasa. Not taking it easy. The catcher was like, I'm taking it easy. Maybe do a chimney out my alley. Maybe do a chimney be my hand. Take things easy. And no wow. I'm going crying now. Me fa it's just so no and come me super darling, my love, my everything. AJ baby, Soldier 1. Adwa Amenfi Shama. Adwa, good morning. I know you're watching AJ baby. Good morning. I love you to the moon. But see today I'm watching you because I'm off. You're at home. And so what's me chow over my over? AJ super. Why you bunu ni yo? Yes, woman. Na na de we adu phone ma me na ma se rechichire mi me de ni bi e ma am phone aka no ho okay e buy me a phone, my phone is spoiled o chi ne ho enti o fa de ni de ama me o fa de ni da ra nyango bo nso ni ba bi o he me do na wo nshira me wo fa si agents mfa ma ne asojafo a wo enkran nyina ra nyango bo nshira wo bra kwa ku hwe wa ama no ne oba de nyango bo wo nshira no wo nshira mini akojo baafo MC atopan so wo ra de nshira no Papa one. Yes. Papa way. Nyango bo wo nshira one so for chief na afia mavis nso ene akua nso so ra de nshira wo bottle wo wi a afi makachu nipa bia no pay wotie ye difo ye na ye bo awimfo ne ga part fo nyina se obade nyankopon onhira mo aya na meni se nsem wo ho nsem bia ba beta nsem ne bona afi de ye ho ne ya wo so amane ya makro o mento wona de da fo mpa se ne bujaye da fo bo shows sa na me da fo bo shows atashi makachu ba se minya una hu nyini pi oba me wa ne bia hu se mahira se ne meku no mintim from an untent. Oh, I love men who wear shorts. Yeah. Also shorts na say mutima me day. Especially young one.
mo amwa no na mo ayi wo mo na ho no ne se mo yetuntum bisa no na ha enti mo bo mo shots na many aje what I say especially when you do it casual like this I do check a crowd shots kakra na do t-shirt and now shirt kakra will look so unique very fantastic I never kind of say how this person cute and basolo I don't watch this person yes no I'm so my no hey go me the express no watch them me yira ni say me yira baby I buy yira dan ofu ya o kana up baby na dia and no na we say me hunu ne ye watch nyina me ya we ya no say we dey watch area ni oh rings area ni me pa de hwehwe oba na be obeye matase ndo ye anu waje akam ho munya ba na modum bibia ya so se be de yesom wende Asama Yabani de na Yaba, of course, first story making headlines on today's Koowaa Show and say Obi Akasa. Then the Pakra or Kasano or say a Jacko ne dia the Bible name. Emma Ghana for action is basa one once a mekan say ahoya o say jail say deyo or more keke can do or more pay and then yes sinisika ne litwa and then before na one is can or yes then a blah 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 na dia bi na Obi Akasa this more can say the comment on Jacko's whatsoever no was planned. Now why and they can we what are my heavy name. Omo no mu chechi ade na me kan wo asem no kura na me pese me meka wo me di se obi anu wo me chia me man kasa ono hwan bigger quiz wo chia me ne bigger quiz wo na ya me di asem no man no pagya aba enti me dru dia dia eya o kan wani je o kan se de ope me kira no di won ka bia ba se o kan ya o kan se de ope o kan se de me panu a enti attack de ko so a me mabesim na makase ni o chia me ho chi na no atu hu aha na maba na mabe chiri mu eti me ka che no delay ena obi so bae ena oba se ye ni hu komo na so asem okura ma dia ma kwesi se enwumere opon adwuma on famra na so bia no amfa amanti wa be fire wa dia am fire ti me fire wi no am sa friend se on so so am fire e repeat dia me de man no anu onka na so na control bigger quiz on so control me bi o control kwa be so father and son ene ma be mu no control am aye se obi e kan no hwe na ntokwa da this obe from no ga jem say obo dia do no say gi say ukọ ntokwa be na ofre wo o bebre obi kire me obu okwa de ntokwa bi okwa wo nyam frem kwa dem hu say waka na semo a ba ntokwa be pa no to ne safra akodi akire boba akopeche o say we naru case no frank naru dia no na the story no man no wona de ma bigger quiz so onye de oye no wona we say no safa pike fo ya akro ya na madwa wo mo ena o tena se na hye commotion no dabi o mi ko ho no mo ho elam se akra wo sinim mo pese mo din betwa sinim so opema mo so ye onani so ade ne ade o to ne safra mo se mo mra de mo di brika ba enti se baye bi anka ayede enya mo awie enti tema ye o mo ka se bi a wakọ no boso mo ne ade nya wona hye sa ade ni nam hye elam de makosi so onye so on fa sa se no to frank na on fa to so man Fred na so amona mane se on fa obi ti wa de hye no ade ato ko aduro so se de ba ya sa nkrofo no mo ko ho mo yem ba hye wo no mo so mo jim ne bi on ba dwen se aduro bi ye adwuma sa pepe na me ye no ti wadi bibi aba ko ti patu ni wei ana we dia na amfa ho ne patu ne dia we dia ejade yes eno so say me say me ka kire eja say eja you hear from me me ko bi o kwesi ada me ko ho me wie bibia wie no ka kire eja bra ye ni nkomo na me ni di nkomo na me chense obati ni ma ya bibri bet don't worry eti ensem no a eze obo no kokko me bo no kokko se beba se obo bi am na ko no redeem ba bi am de fa no am de na ro de fa no why am de we fa bet enu anko hete I say wrong target what is ka o target 5x4 no wo mo na mi gu am so tika de ne ba betwa 5x4 no mpoa se mu yi ni firi mu a wa hede still wa hete eba ade ne so atwa butu ama say say ni water ni ko ba bi fufuro na isi ase ne obedi ya o hwan
Hey, na we aso ojo di dia dan kwa. Hey, me am ko ka asem na edi matam no me nya omobo. Na so bi asma o. Hey, me omo no mu chechi. Ade na me kan wo. Asem no kura na me pese me meka wo. Me di se obi anu. Wo me chia me am man kasa. Ono hwan? Bigger quiz. O chia me ne bigger quiz. Ono na ya me di asem no man no pagya aba. Na dru dia dia. Eya o kan wani je. O kan se de ope. Me kira no di wonka bia. Ba me so o kan se de ope. O kan se de me penu a enti attack de kɔ so a me mabesim. Na maka se ni. O chia me ho chi na no atu hu. Aha, na maba ne mabe chiri mu. Enti me ka kire no delay. Ena obi so bae. Ena oba se ye ni hu komo na so. Asem wo kura ma dia ma kwasi se enwumere opon adwuma on famra. Na so bia no wan fa manti. Wow, be fire wa dia. I'm fire. Ti mi fire wi e no am sa friend say on so so. Am fire. E repeat dia me de man no onka. Na so na control bigger quiz. On so control me bi. O control kwa be so. Father and son. Ene ma be mu no no control am aye. Se obi e kan no hwe na ntokwa this is obe from no ga jem say. Obo dia do no say gi say ukọ. Ntokwa be no frɛ wo. Oh bebre obi kire me. Obu okwa adi ntokwa bi okwa wo nyam frem kwa dem hu say waka na semo a. Ba ntokwa be pa no to ne sa frɛ akodi akire boba akopɛche. Oh say we naru case no. Ah, Frank naru dia no. Na the story no man. Wona de ma bigger quiz. So onye de oye no. Ai wona we say do. Safa pike for ya akro ya na madwa wo mo. Ena o tena na o hye commotion no. Dabi o mi ko ho no mo ho. Anam se akura wo sinim. Mo mpese mo di betwa sinim so opema mo to ye onani so ade ne ade. O to ne safra mo se mo mra de. Mo di mika ba. Enti se baye bi anka aye dey. Enya mo awie. Enti tema ye omuka se bi a wakɔ no boso mo ne ade nya wona hye sa ade. Minam hye nam de makosi so onye. So on fa sa asem no to Frank na we. On fa to so. Man Fred na so amona mane. Se on fa obi ti wan de hye no ade ato ko aduro so. Se de ba ya sa nkrofo no mo ko ho. Mo yem ba hye wo. No mo so mo jimi. Ne bi on ba dwen se aduro bi ye adwuma. Bi ye adwuma. Sa pepe na me ye no. Ti wadi bibi aba ko. Ti pa tu ni wei. Ana we dia na amfa ho. Ne pa tu ne dia. We dia ejadie. Ejadie. Yes. Eno so say. Me say, me catch eja say eja. You hear from me. Me ko bi o kwesi ada na me ko ho. Me wie bibia wie na catch say gabra. Ye ni nkomo na me ni di nkomo na me chense. Obati ni ma ya bibri. Bet. Don't worry. Eti ensem no a eze obo no kokko. Me bo no kokko say beba. So obo bi am na so no redeem. Ah ba bi am dey fa no. Am dey na road dey fa no. Why am dey we fa bet. Enu anko hete. I say wrong target. Oh my God, I can't stop smiling or laughing. Well, hey. Papa. I bet you say the bobla. Okay. Ubia ni din opese we jano we nechi. Great. Ansan we frati asefo asase so. Okay. Nti Yesu ye nyansafo no. Oja edimpa. Okay. Ewo nachi sanse Awurade asam ti dimpa na wo se wo yi. Right. Yesin sika eni dete. Sure. Doni pa bia abrabo wo na ni so. Na wonim ba bi ofri ni ba bia wo kro no. In fact wo boni dimboni a na ha no. Okay. Na ododontwie no wo kwase ade. Da bia da wo we kama mane de to na chi se be ya daache. We frati asefo asase so na de no na akae no. Na ye de kai nkofo bi achichire ba bia omo kro. Okay. Aha ti nkofo bi asa no mbo omo bra. Je Awurade asem kan nya nwanwa. Waseme ka se mummanyi nkyere enkasa. Na emfie enkyere adwene. Okay. Na nso mahunu se enye panyina wafu dwene fitaa se da disento bia nenim nyansa. Enti na mesere se mumma me kwan. Amso me nkyere de menim kakra. Enti ade ne ye fitaa. But nye obia efuo bia nenim nyansa. Okay. Anka Awurade asem me ate ase se anka sa ade ne ba onipa bitini ho a onka nkwase asem. Sure. Say nipa no mahunu se de wi ase ko because wa bre ofa brabom onim ne wo wanim. Sure. Nti na Yesu no uma ametimi ka tro nuam sa ware a wo koyi emwa wo ampa unua no beko no wa bafie ma me ne nye odi hunufo onye nkomhyeni emum ne wum ne se wa fam
ohunu be ma bi se su kire se sa ma ma mu su te sa bia no omfa ware nye dai enkwa akire nti panyini bi anyina na wanya sa ani no de aka nani ho nti ne oka bi aye ne ebesie ene ne ebetima di wunya enso panyini ya meto me nsa ana meto mani na me hunu me nsa bonkum su ide ase o ya ye simpa panyini o ya ye panin kwase a se nipa no su pie wa abrabom asetenam efi a eniema ntimi ntotoye da bi agya da fie ho because ohunu se kom ye abafi a na ne homete je wo hunu se amane ayi neti se we ye abusuan panyina da ne mpa ebo se ayi mra onya ginisi nom da bi afie ho no hunhunu ayeforo bo hu ase asu obi awu na opanyini nani hagye na obosi na otu anamon a esefata anka panyina wo fie di anka sabi usi abrabọ kon aso eche dinkana nan ye kọ ne nchen na nase wo di ne birthday na nase wo si ne fie bi obi ano na nase wo yesi na nka wo kra amia ma na wahwe na namon no su bi no afa we die na sori da bi a okọ ne nananom a esi fie nchen okowi no hu se mwasi onyansi bi sa no a no a set story ato udie na osi ye no so because abrabọ nya bona oba wi ase nyina wantimi amobi to hunu sa na ni bre ne ya obi abehye ni mu wase ne ya wo megya odi mbone na de ananti wi ase barade ba kwa mabeti ase wa atiasefo asase so se awrade nshira na mu onipa eye odefo obre adwuma mfa bi nka ho se wutwa torato onipa bi so no add up money what you na say wo say obi a kire obi wo no add up money intini mimi nim ne say disika ba ne say be nyansafo say panni anka abrabo na bi ti wumpa nkuma ya ba ne bi ato mo na hu say ye papa yi abre die ye yesi ye mfa kuma yesi hei ema no nim panni bi oba wi ase ahweyi ne na abrabo pento de sika nya invest ne mane ne nana no mu into onyini ne ontimi nsi fie adme hunuma so makeka sika bom abesi easily go nine para kudan ye me na nantenem no mfa asomdie enko because pabre ye ho na me hunu na na bi so a ni gimi so anyini ana nkwase asem kosoro na afi nipa se ye ne denti no na na nyini sila oda so han dan sila oti abusuan fie bi se na nanomfo nyina hunu se agigi sika si bi mana wi akohwibra na ode bebo to mo ye da ko mo ensi o mo ye ne bape na mo bebo na tu na firi dem na opanyi ya asesa ampanyimfo ni bi o mo na nimra ne ho so na abrabo ebo na anka ono na eja ko beja no enye ono ne koja eja ko ohunu saade na ebe bo na setrema ma bia wodutu na namo afa bia be ye shade amane kra ade a eya se kwa abnane abebere wo wiase ada krope waka wonsa guupo na enipa esun bodi mbone nipa esun domewo nipa esun tisi abonjom tinyame na atua wo ka no se start se we yi ase ko sa e kira yonko fe ko da woni wawura de ntem di papa yi onyaase onimse wo kama nipa sere onimse wo ye ma sabita fracture entokwan abba system ni mu bada wiye ye nyina aboa no gu aboboa no so wetima gia tum ne se ye oboa pa ye so otu anamo wete sa no eno no osorope wasom no atwerato emfiri ne ngoma mu da because una waka anya sa so no ope wo se owifuo oma jisu obewia okum na wasei do nipa bi a wo sese tan no ope wo se ye ope okum ope nipa ahwiase na ope nipa fombo nti ono wo ye bonsam enuma it se also abetena se ne na akura bi abobra se me na me hyehyeye me na me kaaye me na me hye se obi nka me na me pɛ se obi nse no me kura me frɛ ne bo na mane se yawo bebiri ba ne so onipa ode yawo ba ye satan papa we bonsam su bi woni mu a emmo nipa mane mobra na emom edum nipa wo bobra abrabo nanso hunu so apagya watetale ho onyakonya ketwa bi fa ho a wo sew ade na wo kan sa na enye tra ebetima di obinya ama ne fiefo nyina apa no fiefo nyina apo no odi asem na se but wa kan simple bensem wo beka yi na ro abusua mu bi achemienu bi beka sa akwa ne se osi akwa bo no betimi aye ama bi kura ne ya wo ka se enim yi abusua ne betan ne se utimi yi me ba man se asem aye kan ye no kore o kritia to fie ho ama ne fans bi anya ne musuro so no ba bi ti o mpese o mo bobra o ba ni suro so wa de be ye bibi wajja perception bi ato nanna so nanna keto a wo bobra na abrabo etima be fa ama no chen wo o jade bi ato nanim because we anya ne wo ni nti no e wo se no but nyame ka je papa yi se o hunu ne but obe hunu ne da ache do de won to nkoso a no on fa ne so ye di pedi on fa ne so ye di eje ni munyam ebeba e wodo ebeba e bi anase de osusu abrabo no na ewrade anya ne saa na ewrade ama wa enwu frede se de osusu se obewuo na bia wagyaw yare wo nkokora bom
ne nkura na nkanimu media mbɛboa wo nyina so no wakeka se ya kyerɛ ɔmo ɛhɔ na abonzi yɛ interview sinifo mo nkɔboa papa asomasi na obi abazawe osi so nsɛm hu na odi ya ne saa wo se nipa me na memfa misika na afi wo da wo na wo nananom nyina akɔ akyire na ɔmo anka ɔmo betimi so abɛwura ma bɛboa nyina so no aka ɔmo asɛm bɔne no saa brɛ na papa ne bɛhunu sɛ na de otimi kɔbanti utɔ ma ho bi na saa brɛ no edu ɔse saa brɛ a wo ya abrante wo bɛbɔ abɔso wo bɛkɔ baabi a wankasa wo pɛ na de santo de brɛ bi ba wo bɛbɔ akɔkora yare yɛ ba bɛtɔ wo so ɛwɔ na abɛpɛgya wo nsa na obi de abɔso abɔ na ɔma divert wakɔ baabi anka wo hoɔde no mpɛ sɛ wo bɛkɔ da ɛwɔ na ɔmo de wo bɛfa ɔnwene saa deɛ wei nyinaa sɛ frɛ wi ase na ɔma n'anim mmra ne ho so apanyini deɛ nka menim sɛ wo nyina na wo gyimi so te awe deɛ wanyini ama gyimi anyini aka ne ho ɛna ɔmo kɔ but me bisa this question say who say ebia because of the kind of adwuma or ya say jokes and movie into no ebia or come any pass but there's no bad intention attached to the or you know dan so bia yi na so adi schedule no bad intention here omo nsere se waka ne sa ne bi so nyini se wadi schedule na wo kasa me didi agro obi asifie se betafrache ye beyi na ye no wo de akwhye party bi se party na amani ska se wonsi krozo ya timkom de ye mfa ni bire nkogu ni bakro se ono de wakowura mu wa yeyi ye nta no ye nyana ye mfa de ye monitirim na be ka kire me se adwuma na me ye ntimi ye funny sa na me ye madwuma ntu ye adwuma sa ye funny no ada na amla me ka se e da go fie ni smenta ankom se ne nka no buri e ka se ye funny se sa na mboa wantuma amprasta ndi akwa bia no me si ni twam no prasta che no se no de nka funny de ne nkomo ani etimi kwa kone se de okọ ne dia na wiye be ka kire ye se me ye funny ntimi pese sere na mosra ampo kan o mo sere bare be ba nkurubum e bia de nipa be kan fa ho na de okọ afiase na wo so wa hwese eno so e ya agoro na se be ye de dia na wa fa na agoro na mako akomani o ba bi obetimi di afa enye ye fie ni abobo ano ha ebe me na hunu ba bia wogina did you feel say nyoma okay out of jealousy o ya bofo what is bofo ne dey can who opon a da bi opon a busafie mbe kire wase o bofo onipa bofo bi aso fra abrabo a da bia mpensen esi ba bia nipa wo o bofo o me na nimra ne ho so o nyini ti sa me na so janka idum bi na fe na so jano me ewa akiri na fe na so jama na ewa akiri na ni made a ye metan wo ne ho one ne bega quiz ni nyina so omo atimi plan ne beka edeje omudi no wo so kan asem fo omo de omo hia wa na omo ofu o tia no kro mbeso be tia because what can be afa no na nim se ya na de wo kan se obi wo de ni otu fu mpo so obu ofu no na wa wo kan se obi a o ti wa wa ye proud a me na me hwehwe ye omia hwehwe wo me tia me ma to ma so pon ba o meka omia na me yesi na wo de wo kan no se be ede onya yi wiaso wu wo ho yale wo ho amani nyanso wo ho bisa sam no ho ode na sam yensan nyina aparewa unnim emu ne ye beyi ne tinti no aya na ade ani di ato ne ma bi ye ho na asumbi etimi aba alright na omo hostus betu amufo eya adwuma o kamo sere ba wie no asechire na mana hu se agya na wo ye yi de eni kan de nenye wo ye panyina wo fie nti no sebe ene nka yi ni nsema ba mo ne nso waye wafam de wo sere na echina bo so no abenya yonko fayi wo ahyehye bibi kama ebi etimi se waduma wie wo ansa na obeka nsa me ana me ye na obebo na na so obe ye de just anko from ye dangerous so obeka na panyini bi pefran na lo asem a anko abedwa nsa akro penu sem de on ne ba bi ntima sa asem ne ba ye no obi a na nim na ne we go say akro ye ne misro ni nipa no nim ti obeka na basasa wo ti ase ya fo hia na no nso de aye nkomo okoba bi na ese nipa kro di kai mre bi e free fie no ho abi free fie no ho na oba bi ago fresh of panyini bi say wadamfo ni ma hu so waye o TV no so ya advert amawo on de hweni ro do be ko aduru so basasa dia ya ne say baby e be se wa kudru no wonye na je elumba kan wante wontimi koyi wo ho ose baby e se kodru no nsa nduru ho yes enipa ne be hu se ntisa na wa twa antro no na wontimi ko no wako
you I don't aside me find 20 you say o see dua so gu na wo so mfa bone nche na de wi Panyini bi bone becho ayan na obi ko gu nanimu ase social media fo nyina so be ni magu ase na papa na mfa nche no fa baabi sa de we de ye hu ne pumasi bre sa ayan fe de oye ni obeye wiye enkoto ye ni hwa abranti na yale abo na wo wu o ma kina masika ya ahye na omukọ baabi ne ka kire omo se wadi turato papa bi so papa no aye ne ya amfa nche bi ko ye panyin agu nanim ase ama na adwuma kora abo no enti monko papa ne chode chede a unue obenya ahoto omukọ edi mpanyimfo titiro mu duru se be ma papa na bafo mo ba ma ne nyina wie papa da kunyam se dem da kunyam ma no se metimi di ache no a wo akụkọ bi ho mo mfa ensuo ngu ne ho ontutu akụkọ no ho mo no saa otutu ne hu nyina timi wie mamia bra o be fam no be na sotwe be dem funso ne be che no akụkọ nsu etutu ne saa hu se nya adwuma bia abafo twa no se wie wo sempa o una ada ho yinti no yen kaka omfa akọnya si onom de ne tena so to na bua ni tekini be 2 hours otutu nyina kama otutu ye no otutu no na mframa ebo na ehu ntakra ni biko ni ade otutu ni nya ye no sinya minhira no ti watima yesi before say na ho beto no takra na otutu won kan na omfama no so nya ntakra ni nyina yare ne beko afedi amene na wie akoye se takra na mframa ebo biko timidika no ko onto na ehu bi afawiem na ehu bi afawiem owi osesaba so nyani no so ebi kwa akire ma ye ya mehu eba na man ne ka kire se nya mpesa be ka kire wani ngwase a ugu mi no obi tu kwan watie de ko ise woni ya bi ma ko ka kire se wa ba se o ye sorry obi tie radio no te wa wu ko eni pakro nti ase bi no ma ka kire ne se asema aka wo boa nti ode mo adem boni hye ni trim no ode awuo oti ase obi su sese kwa bi akotena no woni radio bi mu akote se wo se wo ye sorry dugu odi pani mu ase asa na te bia wo begina agu ndodo e be fa no se wo be ka sorry anya wo nyina na be te se ni pani hia mba bi am ye ne tamfo nti se sankofo ni nyina betima atede anka me be chewo enso e nanso mu ntime nte se ni atakra wo hu ni nyina enti no ko ase wo sewa na won sa aka na free no kro no amfa bi anya obi biem afoforo nso e wa ha timasua bibi wo panyini we mi mu manum tia wanya ntakra na ama ntia chese nipo gumanum ase kire omno wanya omu nyina anka nchom so ye soy onko akwa ne koduru fia na tim obewu abraba ye bo no obia ne babia wo firi obia ne ni otumi ye mi twantro but wo ya ade we ya papa panyini se wa ye proud se me ana me hwehwe amakola atro se mu akura ketu a wasi abrabo kwa so ne atitirefo nama ye chen koi ya se bo no so peke live awu betima ye onana watim de nim gwasiesi ato no so agya wo me wo fie omde wanka to omde ommo bra nko omanim da ache se wawu na da wa omma ye wa brempo ye ne hu se dadi sento ofurabusuam na emu akura ne de mo bra na se be yakoni fie a wo so atima kwa agwohye ne maame no mani munyam onde na bra bom fa ne ntofom na wo ye woke ada ya fa apafo na ye wahi ada na omde ompesa 100 sa na wuntwa nto mo so ndi asema panyini epia firi wanum se me so me fa atomo so se dadi sento me sew adro ade bi ebetim di wakọ afiase a o ka chem se ya agudie nti won nya mehwe ode beche mboa ya nya hwe yi o na dan from anti woda ya wo sire ne no obetima ye titiri china nti ni kwan so sire ne se be ye be ye titiri na wo mobo obetima boa o udi wo hu se ne oda fom na wo mboa na hede twam ti mesese fa ko obi ahwe ase ne ko ku se won tena wa na siri ni pakro odi o pese de ese de ya for so tira sa praise na nza no wasere ge bia odi oduru a onembebu pen e bia de oduru a owuo na obetwa hwe awu ndi try se watira sa bia kro no anza no wasere obiem osi unyini a mensira kotia e bia na unyini mu ana ade na mo no ndi se okosira kotia na se wa masuru biem a woni akotia yepe ti nyini hunu se wo wa nza na hunu tietia wato ani aga se akoye tia wo esa abrabo emwa odi ase aya papa we mitimidire no wa menti ase o be twesi ni yemfanze yesi ni mpanimfo nyina so fa okra na ada so wa no wo system ni mu kasa amre wa ye panyini musa kanalo mu die e obi na aye no wato nsa from
kwasi ubume adwene no so nti ontimi nka he ejamba chon kwasi ubume dia me kan to za asem ensuso so bi osuso so ye me na wudi matem amu mi se panyini ya akora na mane nkode ba bi ibu so onye bi mu akoro ye interview ye dey adi sento me fele no papa na frɛ me sese na je o kan ya na bu za ya kono na ye ni je no bia to na nu panyina papa we mo anya ni sinima nkanto kwa bekozo we de papa we ye papa ni gimi anyini a wote abusua mu a wosua no ya nche ne kwampa a wo mfa so nti onyini ye no wafiri ho awurade asem se kya abofra ne koyo mfa so onyina wa mfiri ho wanya kwampa mfa so ne mofra sinti no onyini ye no wafiri ho na wo bɔ bra ono wafiri se ebeboa na brabo ye panyini interview oman sofa mu industry e collapse watime nyankomo bi ani se media me prane am obi nya asem Ghana mpanyifo sutie omuntie nti okɔ ne woni kokɔ so ohia papa we bu no a ye beba ba be kye ne se wanye ne yie but esu na papa ne de ye no betuma manipa na wu esu no betuma manipa na hye ne ho akomfo esu no betuma ma obi abɔ nipa ni tuo obetuma kreti tan ato obi animam na koye obi bɔne ɛno de mo hwɛ se IGP mo hwɛ se court mpanyimfo mo hwɛ se nananom ahemfo mo hwɛ se sini mpanyimfo mo nka hwe papa we ko program wo baabi na se obi piem tata ne suma mo bɛka se o na panyini na wanya de ɛno de wanyini nti anya de ne ni kwan se panyini na anwene se wanyini nti obɛyɛ ama nkuma nyini prom obɛyɛ de na futuo de nkuma rada wo de animguase bekum kuma so ansan wo frati atefo asase so aba nyame hu ye mobo nti masra man se papa we de wonyini nche nyame ehu ye mobo otwedi amponti ase de o man mfa yawo ne enyini ekosi ne wudam na afi wo hunu se ni nti aso nipa wu nyina wo sa afi de no kure nyina bo abobo ano na wo trentene nkura bi because ato ye mobo ano mo abehim akoba ese wo hunu sa de ne awurade man fa sa process nim na afi de tie futuo na ne yetu na ase ne hunu se de obesi atutu anamo na wo famu no ne nipa nyi se di watem social media o papa njana mo na ho wajimi dodo da papa de ne so ne bre ne na wi ana ebo no ada wo na wo tibi na we pains a wo komni ne nipa ka this time wo ba wi ase foforo na YouTube se ja wanyini so ye ne ya obeye obi ka sa se mu ya wo se nti no na mo sa no nkoso papa wo obi a oni obi trai na ono so no oni nipa ne trai oba o na oba no assist no ye ne kamani ade at the end of the day no sebi ye mema ne ye ma boni aye fui na be ma wo ye boni aye na oba ne ko be ma ne ko fa oba nti oba ne hu ye no oka ho asem na be ma ne hwa o ntimi engine ntum nka se makofo oba me ye we ne wo hu na oba ne chicha ne bu afu nti no wo achichire ntro ja to so no dia to oba no so na o keka eko na oba ne say anya dia obi fi no odi ja papa ya owo suhu afi de sofu bi frɛ oba no se mame abrante ni jana life man oni vision wa hwi obe te se na no kwesua o koso se no tie na fi se na adwini sua enye eya mamu ma yenye saade no no krana da ho ne kana ye free ni ye we yo story ya kai maboto maboto pa because obi o ha we na de a o fi wo bu ne ho fi wo di ntro obi a waboa wo de se nka wo start ya waboa mi o na ma ye bone me koye we nti ni bu afu nka nipa ne ti kra na asam de waboa mi o ne kra no achichire ne we hu se de me koye nyina no na ni so na emum ade we na ankoye no na o se ka de enye e de fa enye wami ya wo bo dua wo be dome o ti wo na mo ana de bia wa ye ha rade nka ye ho no ma ye fa asema ye tie na no pay emfa nya de suade na akoye ade na fe echi no ba bi woni ese kopa chawa na obekọ na se wanka se we wiu. Wow, we're live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdakus Initiative, Samdakus TV. So you're live, subscribe to your channel. Now, what like your page, no comment, now what share, now I so be a share. Yes, story ways sway. Now, and also so no, they say, I am sorry, Prophet Adum Chibia. Why Neka? Prophet Naneka, and I so called look alike, you know, and I can still that's the back after that. Ghana for Philadelphia for nyina media chopper kese esi mo so amofama de papa adom obofo pa no ma me se asem na okan no
matie na supam magye bibia efiri ne kɔ ntade na mehyɛ ɛsɛ ne nyina no magya hyɛ tini mesrɛ no sɛ ɔmfa nkyɛ me sɛ bio mayɛ bɔne bi etia no kora na ɔmfa nkyɛ me na Nyankopɔn so ɛmfa nkyɛ me because mini hwan a mini onyamedifo ebeyiyi ano tinam humi a mabu nkutudwi a na papa ɛyɛ adesrɛgye ane atwɔpa kɛseɛ na mede tu anim srɛw fa kyɛ me na de ɛtɔso biom so ɛnkɔma kɔdwon kasa lewen sɛ me kasae ɛna man kasa yi a ɔmfa nkyɛ me na ɔmomfa me bɔne nkyɛ me na ɔmomfa me sɛ ɔmu nua ketewa ɔmu ba sɛ bio ubaja ni na gu srɛ so ayi twa ne mu yɛ pipa mesrɛ obi bia sɛ momfa me bɔne nkyɛ me na efiri ne kɔ deɛ santa Ghana for Philadelphia for nyina media chopa kɛseɛ esi mu so na momfa ma de papa adom ɔbɔfo pa no ma me sɛ asɛm na ɔkae no matie na supam magye bibia efiri ne kɔ ntade na mehyɛ ɛsɛ ne nyina no magya hyɛ tini mesrɛ no sɛ ɔmfa nkyɛ me sɛ bio mayɛ bɔne bi etia no kora na ɔmfa nkyɛ me na Nyankopɔn so ɛmfa nkyɛ me because mini hwan a mini onyamedifo ebeyiyi ano tinam humi a mabu nkutudwi a na papa ɛyɛ adesrɛgye ane atwɔpa kɛseɛ na mede tu anim srɛw fa kyɛ me na de ɛtɔso biom so ɛnkɔma kɔdwon kasa lewen sɛ me kasae ɛna man kasa yi a ɔmfa nkyɛ me na ɔmomfa me bɔne nkyɛ me na ɔmomfa me sɛ ɔmu nua ketewa ɔmu ba sɛ bio ubagya ni na gu srɛ so ayi twa ne mu yɛ pipa mesrɛ obi bia sɛ momfa me bɔne nkyɛ me na efiri ne kɔ deɛ santa Ghana for Philadelphia for nyina media chopa kɛseɛ esi mu so na momfa ma de papa adom ɔbɔfo pa no ma me sɛ asɛm na ɔkae no matie na supam magye bibia efiri ne kɔ ntade na mehyɛ ɛsɛ ne nyina no magya hyɛ tini mesrɛ no sɛ ɔmfa nkyɛ me sɛ bio mayɛ bɔne bi etia no kora na ɔmfa nkyɛ me na Nyankopɔn so ɛmfa nkyɛ me because mini hwan a mini onyamedifo ebeyiyi ano tinam humi a mabu nkutudwi a na papa ɛyɛ adesrɛgye ane atwɔpa kɛseɛ na mede tu anim srɛw fa kyɛ me na de ɛtɔso biom so ɛnkɔma kɔdwon kasa lewen sɛ me kasae ɛna man kasa yi a ɔmfa nkyɛ me na ɔmomfa me bɔne nkyɛ me na ɔmomfa me sɛ ɔmu nua ketewa ɔmu ba sɛ bio ubagya ni na gu srɛ so ayi twa ne mu yɛ pipa mesrɛ obi bia sɛ momfa me bɔne nkyɛ me na efiri ne kɔ deɛ santa Ghana for see the so-called look-alike for Omaba as they say Omwa what they say what Ghana and Fanendina also they say we look alike that Lumba look alike Queen Promise look alike Kid look alike then look alike Iron Boy look alike and then I can't hear them for Lumba them by just say it's something when and then oh that's all for now baba Everybody Shirano. Sɛ nani aba ne ho no aka so okay be papa wo baby was tetete abrofo te kotobɔ pema obosan na chi obi mpe wa agoro atena wase simple nti no sɛ betafrache sɛ woni obi di agoro no so wo mpa then you step back na wadwene ho no akɔ ani aha baby nipa ye celebrate you na wo so okɔ exactly what you say baby abekɔ aye celebrate you no eni kwan sɛ wo for so ho na okɔ ndi akɔ ani otu ne fo ayade wetuma bɔ ne kokɔ sɛ onyai sa esu no because maka sure say omono so onye sofo a oye bonsam ayi two things na ne woye bia nso wotumi a bitima di unya ndi so sunsuma no nya dene ane say ni payi di agro wo se agro no ompa wo putu stop no wetima ko akɔ wanim na bibia akɔtote na Ghana na se da bia no ye mobɔ
we see wa brocha broni no will be proud. Exactly. Kuro we ye mobo. Ko betena se ahwe no asiri bia na ode anyina che. Yeah. But kuro we ye mobo. I didn't na O kan so a na bibini a se beta fracha na adwene mre a wagimi kakra na ono so kan ye ne de. Because papa ne ye nyame ti ni kwan se ofalumba kan ye o kan. Anya me so ade ba ko pe wo me so ne se wo ya ade na me besese ene bible hwe ehunu se emo abira me nsuro ni ameka no se metoto hunu se ne awu ye kotire ni mu a enye saa na kire onzo so ye nyame nipa dia me mfa nchewo Pentecost fo wo nyum bi enyum na ede ne kasapa wo se ye bese no se Yesu Kristo nyame ba no ba mene no bese ye de ye bese no se Yesu Kristo nyame ba no ba ye no bese omunyum no ye mede ye nyina ye pese ye se agenkwan ba no na amayetima kwa agenkwan nchen edihwe Yesu ba ya wo kro no asuafo a edi na chi ne Bible se da wo muduru Ethiopia na Ethiopia fo nyina se ngofo edie wo mabrabo wonne ye wonsuban ese Kristo ba twa Awurade kobo won Awurade te wo mo won se munhwe yesi yesi mosem nti se nyame nipa wodi nipa nyina ye kwatire Kristo ese watima be duade bi ama aye nipa fa aye na kono enu nti wo pese wonse wo a enu ye problem ati nipa kro wo ne ye wohuro ene ye wose ba twa da no mo kan akokura tipa sibra yede odifo ni tira apa esre no o masisire be twe mofra no ene ye woni o se pese me nse odifo aso masi so obi so wo se wo dia ene na nka nya ne awo ubetu anamoyi because osamampa ene ye to ne badi onipa wo ba wiase be bobra pa ni enye obi amfo wansusu no mpo a ese wabrabo no anso ani nti no obi tu na ne ha se akwa we de otie idie me de me ba beto no na aye ni munyam hye e de ama no isi ye de obi tu obi ana ye kase obi se obi ese ye ni munyam de ma no de a abe na o de o reject ni ese wo ese wuni ba bi di nipa kire ana e na akoka asoleba ne nto ne bu ntie ase wanyini huru ntu jimi nko a wo pia be kire na adwene se de o free se ne bo beto no because the papa na me na so too special to a certain level se ni kwan so obi kan asem bi wan so nyame ya obo ni wiase ne ba ne ye special than o si ya onim no ba ne ba na kura obi se no e ma ne kra me ye na ni jema ni pa cross e watimi ase no wo ti ase nti na no Paul se monhwe me na munsua me se de me hwe Kristo Yesu ye de esua no nti ade na obi sua wo ne ye problem de ma obi kremu se ye nsua no ne ye pa bi obebo ye abrabo pa bi a obo ye ye nhwe na ye nsua na ono so hwe Kristo sua ne sa e kyese ya ade paso obi bobra pa utimi do ho compare no utimi do ho toto no nkofo bi agimi omani afire nti no omde omunya hu na de na kyese yesi Ghana de unya kure sika pe ade ya wo ye bi aye se papa na nya ye no nko a dom ta ne na ase ne de oye hero woni se nipa de ontimi mfom se nipa ne ye ntuni fu biem ye nka asem no kura nkyere no nanso ye mobrasa Solomon ni wiase nyansa nyina so na Awurade soma difo mu okobo ne kokko ndi ya kire se ba bi onipa betima duru abrabom bia no wo nipa obetima ka wanim atuufo e ba sa ba bia woduru no tumi konko wanim che enso Ghana nipa bia yekuro mu ti na kuro we ntimi nye yeda no adum chedi ntimi nye perfect nkosida ye to be bia Awurade be nam ne honhom so afasu kono ma bi so akobo ne kokko e papa mo onim na ho so e dom na ma otimu ye odedodo ka de we die ni nti ase se de oye wadwuma a efi na obi so osewa abrantie so asewa ma na yefe do tade gu ni kom enye bibia na ode ye ba misrewo ne tade a na ohye na no na bodisa enye no a na die nti na e ma ne problem o wo nyina ne se anso ne obofo be kontokwa yeah se no so enye se Kristo ni wo ye e na o demonstrate is how okon no e na ahye no no enti okono demonstration a they look alike demonstrating and national and the hand man say one and then yes no ahu problem na we ya asem nya wa na ye imi se wona ne wa ye bia me ya no problem na ne de ye wow problem no ene de ye all right intimi de niam ase ne me kan Bible no wi na mtena se dia na mabuta se Kristo ye opese ye nyina ye nse ne su ne ban so yi
na se wa be fa na adwuma no obi a chusu se wo de aden na wo nimba edide na wo so ma ne hawo ate so obi se me sa anro bada dabi ate so obi se me se wudi ni da nti obi a peni papa eno ase no nti moment obi benya preso wo se wo no na se waduru gina pen bi a hye awurade animunyam ena obi nkoka se o minua no ofalumba o mese oyembusuani menene kura ase no echiazo ohun se baby amekro no ode hoa ne ho ayeye asa no me de madam fi me classmate odile mama kan also buy as me nka dawo na she no an story buy ya ma hu se baby ana ogina ndia bajo ni e ka so okromfo a nda wo mozo ga mu ya wanu di tina ase baby edi papa se bibi yo be yesi ametu odi na me hu se papa yi adwene sa akonachi aso wo ya akora sente sa dia adwuma na wo se pimpim na sew o se pimpim na sew aso u trade ni pa so mbe yese wo diga hu so se wo kura wo twene ba no wo ye Kristo kwan so de adana awurade nyankopon hunu se Peter ne niema bi se Kristofo na enso kwan no wayera go Peter kwan o ya aggressive buma mpata no ndi awurade hunu se no de emfa nkoso bi ama but obuma nipa na be yem nkoso ena okwa no man a chance mo man mpata na abi bra obuma wiye ye no okay fina ko muma mpata abi e mo be ye nipa yifo no divert ni free baby o wa enye no e ne ba baby ye isa akura bi so wosew e kire se wo wani die ma tini abeka na obeti anka we ye kwen fa so tun akra ni bia ibi wansa afi de on ne ba wa soli afi de on ne dress sa no de aba church afi ewu na ne ye tutu e na afi wo sew no wa soli woni sunti no afi wo koye bone osuro yi papa yi de se de osintie ya pesa me yese de otie no bo so wo do won senche no na e process no wo nya bi na no ba ne so wo wan se adwaman na opokro no wo jai ni nyina because of punji wan jima anye we nyina be man won se ne ye machine wo jai ndi odo a wo ma Kristo so bete gonyame fie pa na ye mi we ni ade a wo se yesu ho na wa wutipia wa jimi a ye kan na abofu suanyansa wa ha papa no wo ba se wo be ji akra idini so obi ayira yesu abefa wudin a wo no so hwe no Kristo wo se wa ma tren na efo adeboyefo disakra mpo ye bibi e be hawa waye diboye ni jono na wo so obama no wonya baabi ye ejina na ye ni munyam be kan ho ka mene wa me type na atwe no na nka ne ba akone se wadi jimi ni ehumi ni different so okọ obofo cheniska on de ni openo no na wo de wan cheniska no atwe na ma ne nkwa de afi da atwe me yenu be jina oni ehunu mu asofo no obi atimi ye akyere ne kwan a wonfa so no wamfiri ho na obi so ankyere no de ade no mum na ama no you know how great it is dinia man gedengidi we omo wani wa adwene no tenasia na afi akyere no usu se de wote no wahunu wiye nti oya mfato ho a wonim se de obesi aye no eno na na me bo ne kokko na me hyeda se me nkyiremu se mani pante ase emu na nka mabo atwa so no wana ni aba no so no waye ne ehunu se sebeta frate papa we nyansafo na ne mani bi be wudam be kansi mu ne jinjam no kram se ne papa we story be biwa memo mo hunu ne ewom mani yesom no eja o pese wo se Yesu itidi suba wo mpebone eno na wudi so die ndia o pese wo se no edi se won so abawi ase na so ne awo ye dia ade na obi ni akonya se wo se wo ndi asole ba wotuwi sisi ase mum pese mo se mo papa ne dia ne wo tete mo de makọ he mo amutuo nyina ne o ye mo fe tumbenya na mo ye se father ye ya ase be ye se ye papa ye ya ase na mo ntuo be se ye papa edi se obi so wa bonten na ofa ne se papa ne bi no wo se no a mo hawo ne sei a we ye problem a wo se ye kan ho asem e mo jimifo bi so kan be siri se wonim nyansa aso wo kire na agena timi omtimi ke kan na akwa de se ase obewu kina ne se nyam wo kwase asa ho so de adom be mo obi na obi so wo sew e portray character wo mum de na bi ndi no kuneto kune ameni wo hu nipa mobo e bia me srenti ase me nipa e no muti kuro yi mu sa na muti o no mbi ayo yodium ba onya to amna nwie so ye ka chelo ho enyo no gwa na yeso fo ba hiti nipa di na ti wo dam se papa we 5 years da na nim ye nyina ye ti kuro ma ye ade enye news kura ya de dada anyway cho ho ja ti azam na se e ya de dada wo bon se wa ye ha no bia chelo wa ye mobo ko kubo fo ba de na anti kuro ma ha ya ko wa na wa ye ma na kwa na so na ba se na ko kubo fo enu die ma na wo to so dimirika na ma je APC janche
ene ko ABC ko hade sa na Ghana sunete omo ngade man yesese wo ye wonye enu nti ne ya ye omo tamfo firi tete omo huru se ye nya tamfo no na awurade de yeso ye gina pa bi na afa de omo to omo ni hwe ye omo wo fom ansa na yetufo omo afa obi awo ne awurade de che no odum obi sika odum obi dom no ma obi nim disem ka ne nyansasem ka edi se wonya sika se nipa no ye type ne fra ye ntan no so woni bi nti wogi na agene no go no na awurade de che no na de aka osika no aduma ko akọ eso se say nipa nim fra bra mu sika na wonya na betima hye because uni adwene de toto sa na abrabote edom na wonya na betima akọ because uni magina ye de kipu ho sa na abrabote awurade hu omomobo omopa omonte ase omopa omunchirime be de bada bi ase de tie no sa na be ko awurade ye ebo afo unnecessary switch ona kuruma de unnecessary switch na se we de kanya bone me de meka se bi kra abrante ne bae no wa be ka se tia sofo no and wa be bibi but if it's about say be the entire shame and senior me se omo kura de ne omo ye kura sa wodina enye ntokwa unim se omo de ye funny video and that's what I'm saying edu otewa obofo ni timi wura fie oluman we de aja wo panyini mi twa mu mpeso aso akoye me business bi na me se me fa edu gomo drone ka bo muntu ha pa ne say and I make it think for fun what you say think we de kanya bufu sem bi a e wo say nka papa adum che bi akra bet warning say family twa ya de nipa so on pass na me ga tia ntinu an let me clap for you look alike why are the one patron no an no o ya de na nipa so on pass yo patron matimeda ase na watcho ho na okọ baby akọ kodwen ho say no come Christosum na e din o say no bi okra na o say me we mo me kwa so dem akọje dey she dia so foni bi ye ne ade a da mani free ade some of us back minim na akọ bonsam minim togbe kidnapo omo ya akonfo no when the first day I'm calling na akọ bonsam so no receive me so wa me but wa kontena ho on started brofo bi o se nkuma akọ nya aduane ma me ade mitima mi dem say baba na akọ bonsam we nyina ji wa mi say baba wa mbechia o me kire nkura wo bo nkonya mo adwuma wa wo tena no adwuma wo tena no so for bia mi ni mo efi a mi wo mu so for a ohun obi kra na ne buafu so for yo just me pese meka ohun wa na ho na me so for bezira we dey so anya so ase ni ase adwuma ne fe no we no it's very bad on yes wajimi on yes adwuma ne fe no odini jimi has God called you for some of you and come yesu no na me ka so ye nyame nipa o enye se be wufiri ti papa pambo we o mama tam je bia ne o de bi no de ma me e mo sam me ba ni si o wie o de ma o child ma ko ta o ta iso na je se me ni agimi ti ma de oh mama ya nyesa which because of you what you be won na 10 years aku bi am konso kra sa kokoro no ko twina ni azo ohun so aba ya na no kura nka hwe mama se ja wo mpema hu mi ame de mi ni ase e mom ya make nyina ne se say yes say Kristo bi dia and it good for obi nso se wo okay wa mo po ne kan yo all right ase mo nhwe me yeah na mo nsua me se de me hwe Kristo Yesu sua no no enti obi hwe wasua wa oya we wo mu ne de e so mo ani je baba wa kan nyina enti ne kan se obi ye nyame asuafo asuafo ni buja se de enti de nyanza no mo sua Kristo pese o mo se Kristo de fro mo asuafo enne wo to Bible atimi ka bi se bi na asuafo ni Kristo nam no na so obi sua wo na so akasa wa asuafo ade na ade ye problem de ma let me go on read a couple of messages for you now for your first break. Or come the third and final story. No, so no. Yeah, the best was so Eddie Amamo. This coming to you from Aluto Noble. They say good morning to you, the nation's crew. Good morning to you as well. Is it Kumato? Steven says that I have. Come on, let me just give it to the next one. Ruth says good morning. You guys are looking so cute this morning. Thank you, Funny Form. Oh, yo, I like you too. With the so mom. I just wanted from the Caribbean to say good morning to you all watching you live from Techiman. Bono is Obosiki is not speaking forgiveness. Is not speaking. Is not speaking forgive my speech. Not sense at all. Okay.
Well, my mentor some. Justice Bless says that this man pa, what's wrong with him? Well, let me just move on. Ruth says, no, sorry, Yvonne Ode says a good morning, Sister Diana, and offer good morning to you. Francis Boatin says morning to you, all morning to you as well. Ode Yvonne says, Sister Diana, in Ghana, we have two different people who have, negative and positive mindset. So he should actually always think about what he always say about people. He needs to apologize to Ejoko. I'm moving on now. I don't know if you darling says that watching live from 37 military barracks Accra. You people are doing a great job. God bless you. God bless you right back for watching us this morning. I'm grateful. There's from Yvonne Ode that says the offer. You have said it all. Just bless the offer. Well spoken. God richly or really bless you. Bless you right back. This is from Edward. The commander says that the offer. Good offer Lumba. God bless you. God bless you right back. Nokore even says that offer well spoken. That is Santo didn't actually speak well at all. And Adam Shea or an Adum Shea look alike should have apologized. Anyway, so I apologize and I don't know watching live from Techman Bono East Abrefi Estate. Wow. Jesse Mentor says that wife stock of Lumba. Let me go for my first commercial break. When I come back, Koowaa continues. Stay with us. Be back. Aba, I need you some new. Odifor bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifor Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumu nyuma nso efiada na ne kwase da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odifor Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantu entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Aba, I need you some new. Odifor bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifor Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumu nyuma nso efiada na ne kwase da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odifor Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantu entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Aba, I need you some new. Odifor bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifor Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumu nyuma nso efiada na ne kwase da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odifor Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de
deɛ wɔpɛ akwantuo ntutu mirika enkopiem ɛwɔ drobo jape krom papa san ɛhwɛ nea wɔne bie enyanka papa hwɛ wɔn nyinaa gye mmɔfra yi ɛhwɛ wɔn kosi sɛ wɔbɛfiri ne nanse akɔ deɛ dadwena yɛ ne so kɔdanna na wɔkyi wiase afa na nyinaa ahotɔ ma wɔntutu mirika me enkopiem ɛwɔ drobo jape krom frɛ odifoɔ ɛwɔ 0243 356583 odifoɔ Samson Kwaku Yeboa ɔsi awie mfoɔ ba. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are seeing you now, Fanny. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anu mo se mo wo fa mani abere. Me se mo nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kure nkyere nipa. O ma mpanyini yamfonso aka no kure kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kure. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne amehia no kura boa me na yɛnka no kura wɔ man mu ɛwɔ KUMAWOOD TV bai wodwe won sɛ dan ya sama totawia wo nka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpɛsɛ meka kyerɛ Ghana sɛ yɛ wɔ abrɔfo krama bi a wonim nyansa kyɛn panyi bi a ma no position dan ya meka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokodru airport a ye broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa akogina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama timi ditete me ye che no di se wo hwe yi a broni krama bi so won faso che panyini bi a ponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awosia make sure so be he Koowaa Dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e social media no na abobo no ene betu bi apete wo so ama won so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane yena yedimu. So welcome back from the commercial break. Akwajen krato aba ye dey asidama odifo na na yeboa o Jape kro papa say odi shebia na dwene mu eka no enu normal basa emobrowa enyanka kranfo mu nyina mo se ene no esa basi mu tutu mirika na momra Jape kro eba na didie eba na suno bibia antadi shem me adorable father one odifo osobe yo madom sanso ena owedro bi yo ha yebusuafo mu adwene mu kon no Allah for the best wapampem won see ya na ese bibia aye kama na number that screen so ayafa na na twetwem komo simple e wo se oba baby a wo wa bra wontimi nko Jape kro ma obetutu anamo no aba be wadom aba bibia aye kama sanso and a champions traveling tour no pay wono mo ekra mu de champions traveling tour say one more edu to for Canada, USA, or Germany, or Italy, abonti so Turkey, but be abasa kubiano. In fact, one more edu beko. They give you the easiest way, to travel with laudable opportunities. It's bomade not for a woman. Our 0531 801713 0531 801713 and I say 0248288686 now the champions traveling tour and come baby I will be no one educated far about once no cry any it's me AJ so call and cry ministries old passport office that is where they are located. And okay, I bought for me anyway, and I do almost seek a treaty. I saw a yasne, Emma Yadiko Jimmy, bro. Yeah, live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, some Darkus initiative, some Darkus TV, so yeah, live at Hall. And I pay many of the adorable Bishop of Lumba, and I edit maybe a text story. I edit was so amount and say. Ejeko eda beto abontia ene kroma de agise obi BNP ene adofo ne atamfo obi aka de openti no ene papa ye twetwe ne sere ne abasa wo mo asabi eson wo mo claim say eyempi before ena ama papa sika ama sebi odi asidan enye sinisika odi sinisika ntimi nsi mansion etisa ene ajade nyina no enye easy enkrofo kan ya matwini Jonas Ghana ni abranti a wakobo ne ho adwa e wa manone ene jai glass nko a ono so ede na no ebitu mu ene wakeka bi di mu ode ede kire eye ejako but ene da sorry ya ejako so aba abonten ono de bi o se obi asebi so sebi enya ajo anya nsegu bitimi se aba pani mu amabo brese de mbili watama na de bi or the advice
akuti sel or they want change us ya ko hwe there be Jonas no money ade nyina se wadina hospital clear didi me maame atem oni Jonas obedi machi pen Oh sir. Concert wabeton CD amaye pen. Really? Yeah. But nani atre nani nton na nsamafo twene ese wodo e de beba. Da bia woni nam nyina me makwane nam ho. Wo ye video si nyina nda se ne video bi ba ya okoye delivery ma obi a eno no onye ga nani. Se nipa no ne hu nipa ana bi a ne papa bi ne nana bi otimi didi chief justice atem attorney general atem chief limam yewura otekokoso atem president kufu ado mama chese president mama obi a nte nyina wa fumu obi a wa bone ne bra na sebi usi ubedidi na atem a ishira no kose na ensamafo twene ese ye wodo e de beba me mpese me kan US nsema kire no minim chain no o musa New York me kwa hopa na metena onkonko busa me maboban ko Dallas babia me ko Chicago min onkonko busa se ne media grow in US me wona fofo bi ya police fo mpanimfo wo US o me ye Ghana fo but onhwe se o kan sembi no free so o kan de beboa Ghana on kan de beboa Ghana na se obeyi mpanyimfo aten nemum enye se bi obedidi nkrofo atem because udi ajaku atem wo di nti nkrofo behwe bosome ne so obeyi $500 wo de emu 200 300 beba kotua moteska enye hotel motel because me nye sure se Ghana ni bia beka se wo je wo ni fie yes because problem ba ahia ono obenya problem to kwada umote no enti no wa anye sa sika ne ma ama untimi mfa anye sa de a ene to obo ase na ma house na ha one na no omus da bi tuni Jonas no money ade nyina se wadina hospital clear didi me maame atem oni Jonas obedi machi pen oh sir concert wabeton CD amaye pen really yeah but nani atre nani nton na nsamafo twene ese wodo e de beba da bia woni nam nyina me makwane nam ho wo ye video si nyina nda se ne video bi ba ya okoye delivery ma obi a eno no onye ga nani se nipa no ne hu nipa ana bi a ne papa bi ne nana bi otimi didi chief justice atem attorney general atem chief limam yewura otekokoso atem president kufu ado mama chese president mama obi a nte nyina wa fumu obi a wa bone ne bra na sebi usi ubedidi na tema ishira no kose na ensamafo twene ese ye wodo e de beba me mpese me kan US nsema kire no minim chain no o musa New York me kwa hopa na metena onkonko busa me maboban ko Dallas babia me ko Chicago min onkonko busa se ne media grow in US me wona fofo bi ya police fo mpanimfo wo US o me ye Ghana fo but onhwe yi se o kan sembi no free so o kan de beboa Ghana on kan de beboa Ghana na se obeyi mpanyimfo aten nemum enye se bi obedidi nkrofo atem because udi ajaku atem wo di nti nkrofo behwe bosome ne so obeyi $500 wo de emu 200 300 beba kotua moteska enye hotel motel because me nye sure se Ghana ni bia beka se wo je wo ni fie yes because problem ba ahia ono obenya problem to kwada umote no enti no wa anye sa sika ne ma ama untimi mfa anye sa de a ene to obo ase na ma house na ha one na no omus da bi to na no money ade nyina kanova papa wo subi nti ni papa na omunya no nso nya no nso na be ma no anyina chewo atiatefo asase so mpanyini se aboa nwa ohunu ne ho so hwe a efreni topi wa ohunu ne ho so hwe so a efreni nwanwa mpanyini kro na aka biem se onipa wo han wani pia etua wa wutini ho no matter se de obe han wani akoduro eye wutini ho na wo nti yesu su han wani na sebe
nantinkuro na ama dɔte anso anka dan na ye ba beta ne de ne aye serious ye pese ɛdan ɛnɛte ne so na dan ne timi che nso kuro bi a wo ye nantinti se ye wo nɛte no a etwitwi ye kuro mu nti yantima anwa ama na anso abrabo enye bona nso abrabo bona se ne ye nyina ye nim no a ye ne wuntumi kan kwete na obi ma so ka wote ha aye ne apese o ye nyina ama ne ma atene ade aye ane nipa nsuro yo nipa wakodi na chie sa me na friend dada som no de ani de ese fatama no na wunya chance bi a afi na wo se no very dangerous ka mo onye bone bi e ka se bone ne no agina so de ka nanim we di onye hwe ti ye promo se papa no wasifie obia no etima ye wo ya wo kese a wo de kan se ma wo pedi kire na kina wo si bia wo be pese nipa celebrate so wetima sifie ana wadi mfie sei so na wo kremu amount a wo susu se wo apanyini bra ba bre wo industry mu na nne no di fie bi kira oto wo kan kasa fie o kan ye wo de edidi atem expect se ono so meye kukukuku ni bi na nka wo mra meye jimifo enso papa we no nim se di osi bone brafa eno na ma me pe wone ho eno na ma me do no eja ko be nyina che na branso de obekoso abobi saa because onim ni awoye se di sinifo yi epri kukukuku no ompresa bi aman no o wiskapa ya na ye omuso omo kire no a wohwennum na wasua ne ade no de tukwan a oba tukwan ba bi esike no kura de bre na brabo no e onipa bi ompo ma brabo simple da bia bo so mo nam wonwan ase de onika pre no enso na ne ma da ho nya asem hwe ona abohunu za akwai se nimu eyede edu ya ye ma ye bonto ye yem onipa timi ya ade bebre awieye na awurade afa kuma bi so no de agu nanim ase ya twinido na ase yi obetima kan titirifo ni omu mfie no ni ofiri se onka ho bi no ona de anim guase bebre no anu me hade bi o YouTube Europe nso tu mfo osetu enu otu emse kwaso ehena de so ahade kwaso hene nkuro nketua ni bi enu obi pere wa hene wo mu oye de hye na kwaso hene kwaji ni pakruska owie so ade hye na wansa mfa akunya na ama no enu wa hye ade hye foforo bi se omo na emna me fa akunya no na nipa ekoka otu mfo ntamgu ni so ne koduru ye wura ni afi onipa na wo be pere aheni a wo be hye wo kwaso hene ase no anamo no so nti otumfu atu afiri wakonya so nyansa be ne wo wi akwara na ono awie media school be pa aduma no wanka wo ya jiwdi wa ha no a wo ye okay a anka wo nsuro pressure bi ani wo so no atima kwaje bribe akwara ketwa we nsam ama ye wura samda ku sabasa ne ja waduma mo nhye tunim nyansa na wonim nyansa ka wo ja kuma na mo de ne musuo ko ya ka wo didi wa hini ye ho che ye mujase ton kwaso proto sei akudi 1.5 billion achi ama na yaje kurumuni nyina afiri wonsa edi sana nkofo bi tie omo bobra na asem nto omo a omo nim se ne omo ye ne ye omo bekoso a atitire ni mfiu omo ka bi omo mkreska ni mfiu okwa kume bi abayi adokoro no okwa kume bi a wote bosom so okwa kume bi oni awrade wa apam boza agina so ebi to ohene so yo hempon kese anka onyai David mane mfa ne huni obuse nipa ohenya so de wemi kune sempo kura enko ba bia me yo hene ye ncheme akwa we de su owu kro mbeka sa abo bi na chini akwa mekuno wo Tracy David sa no onim sa pama David ne awrade wo mu oduro David hunti awrade tu so ade so ekum so ka ho etomire bi a obekeka akọ ani ade beko akọ fa no so de be pie ba bi a wo mpe ebi na eja ko kan e ya mpa so abi aye aduma na duru no o police fo mpanifo wo soja fo mpanifo ebetuma ba so kan obi anhye no because soja ni no no otumfo eni ayonkofa ndi no ne yo fa na ye ojako no ono ye proud man no bozu apie ejako akoedi na tando bi obi ame amehwe no sei oto one day afi bozu ye sei achew omo ma locate wa plan ne ema nyina de ato bra be kira ase afi no wanim nie afi na wo ne ma ye ndada nyina de ho ntansa baba bebo esre no ontini jimi so benyi ya de yi na ten me nsuro so be yi na ten so afun kwa na wo ka che na me mekra be me sa na me kura so mepe because awurade nyankopon pe no krenti onipa won ka no kro yi ni kwase ama no kura me okay na we de nipa yinye wo hwe so obi bobere nyina du se na afi ni wotumi abie ni fia no aye problem dia ma se wo fomu jimi no masa ndu ka sa hwe age kura kakra wo ka sa hwe nipa ya braba wa bo kakra wo se mire bi ya ba na wotia kura na na ase furuba hunu na hunu ni awanya wo sisi nipa we ya na hunu na wo bu faso bu mfumpa wo kotro bi dem ko TV ani abepam so wata sole pie no onu ni ntina na wo he no ene de onu na bobre hawo
I won't accept a fat or man had done Nimunya relevant to a man in Mukurano. Who called the was in Yamata and Yama, a timid in Yama, so card is you. Would the young to Zakana what on you 50 will be as if you and me to or Quasia. We are bravo. Now, Pesa for Yamano. Yes, sir. A radiasum to yes, I'm home. Children as man and Imran Hoso. One tinny Jimmy Suso. Yes, I won't kind of actually be so for kind. Sanya Yaliana do abefia. No one no casa, I'm here you abefia. A what Nabacasa Sena will to me for any market from until what that no beer may say a babana quam. This a what sign am I no own for the our can wajabi. The bay I would the about almost come be jabi. Adia Banomina so munua, where mobile watch as a for assassins. A Radian couple we shall so be tea. Your last story, they bro, ever told you just say a student Tibia. I don't know whether it was alleged though. They say whether he was accused or she was raped or she was whatsoever. My immigration officer be and I rescued in Yaja and I want some other my share na yeba. Then Rastaway no Rastaway. Yes, oh Taka a Corolla a ash ya see any more ya. And the immigration officer and say what Tesaka blue in a wedge on you passenger car ibimu. And who say as will be one more trigger be a huracanum. Get no so run or shed school uniform and a bag bonnet china traveling bag be. Oh, check one now so sabre nose mask also from fast someone check. That's an unfutru. Why didn't nose mask? What was a very nice. Oh, just say you are not Tadena. Monachi, I aspired a crato. Out to what true sopa. Woman, you be true sopa at the stature one. Not Tad fair fat walk school. And to kidnappers and come out, trained no racan. Immigration officer, I know who you was. Girl, he said they were chinning who were chinning with dear, and yet, Mempany, the any beer. When by a correct one, I will more penny than I could dig maybe. And I will see ya. Wait to me about more day now, Yanin Ninkomo. Na yemisan nsem ba ko bi aja yima yamakwabo but ne tofa bomu na chese wono ete passenger car mu ene wo hunu se girl no e wo car no ho yes car ash no Corolla no car mi hu akire ba to hwe ne nchemu a be Toyota Corolla bi ena girl no wo kogina car no ho a no wasan kwa nachi wo kwa no wasan kwa nachi be ye imprensa nti wo suspect say aha girl yasa memene mfe so no wo de wura car yi mu wo se girl ni wura mu tena mu enti ono ka kire ne driver ne se driver yeah, corner bombardier and cross to Saka with mammy. Immigration officer and the chef black now, watching the belt. I said, Munya be more. You be signing side and we'll go Rasa and say, watching on what that's what they do that chat. Facebook for grass or that. And then Rastaway no. Rastaway, yes, oh, Saka, a Corolla, a ash, yeah, see any more. Yeah. And the immigration officer and say, what Tesaka, blue, in a wedge on. You passenger car ibimu. And who say, as will be one more trigger be a huracanum. Get no so run or shed school uniform. And a bag bonnet china traveling bag be. Oh, check one now so sabre nose mask also from fast someone check. That's an unfutru. Why didn't nose mask? What was a very nice. Oh, just say you are not Tadena. Monachi, I aspired a crato. Out to what true sopa. Woman, you be true sopa at the stature one. Not Tad fair fat walk school. And to kidnappers and come out trained no racan. Immigration officer, I know who you was. Girl, he said they were chinning with dear, and yet, Mempany, the any beer. When no by a correct one, I will more penny than I could dig maybe. And I will see ya. Wait to me about more day now, Yanin Ninkomo. Na yemisan nsem ba ko bi. Aja yima yamakwabo. But ne tofa bomu na chese wono ete passenger car mu. En wo hunu se girl no e wo car no ho. Yes car ash no. Corolla no. Car mi hu akire ba to hwe ne nchemu a be Toyota Corolla bi. En again no wakogina car no ho a no wasan kwa nachi. Wokwa no wasan kwa nachi. Be ye imprensa nti wo suspect say aha. Girl yasa memene mfe so no wode wura car yi mu yi. Wo se girl ni wura mu tena mu. Enti ono ka kire ne driver ne say driver yeah, corner bombardier and cross to Saka with mammy. Immigration officer and the chef black now, watching the belt. I said, Munya be more. You be signing side and we'll go Rasa and say, watching on what that's what they do that. Yes, Koowaa, you know, she was rescued by an immigration officer, by, you know, from kidnappers actually. Then ka on person kidnapper no. Now go immigration officer. Abano onje no want to immigration officers aketuam. Recently, omaduma ho. Adwuma foforo nka omaduma ho.
no mo yenso ma na very fantastic and accurate we police for ground commerce we na ojina na so yitu ofiri ne kai ni mu at immigration officers na nhwe na no ya yehunu ba ko okoje bodam mina woduma police for e de free wonsem na no ya so ya hia we so a ono so atima ahunu editete se de omusi ya akura ide betima yi nipa bonefo awurade nhira immigration officer wona na muntu papa a wotu amaga na anti asem a etise yi obade nyankopon wo nhira no so ye nyina ye nam ne yetoto ye ni ye boasa anka kuro no befa ne ntoma pade ayede afura ama kuro no amuvu akonanim awurade nhira no amamfa so aba ne gna mo ne buna ne so ama na ye fe yes ama no aye fe ene obi abaya wo ko school ma me betwe fia wo ma ni free school ma hemba so ma school wo kra 1 week ni o na kofa nsem bebre abra study ni trim gangan afa akora yi o de akoye se betafra cha de o de koye no make money in life no obi ba hwere ne ngwa ida bia abo so ma de o motente no akan sim eno an adi ayew na se abasa enti awrade nhya immigration officer e wa na muntu papa asomani ayemefe enza sa na nyankopon wo soro nso asonani aban de ebia ensonani udi anso aban ni kro mfa ne sa the best one you na baso e oh say I feel na story na ba bon tinti je ba ko idie ya bona baso I know so before we go do no papa no nyum egu no so do so to be hu afi na o de abetum nti let's see say you no go so me cry they no why we nim kwaku and then you be a de palma one fear the one day. I don't think it's going to take like 2 months or a boost to was be a Jumana with my eye. On yes, can you not yedi? I wait to anyone friend. Oh, Nanado say 5,000 man top petrol for near way. And yeah, you be a baby bunebu 5,000 and I bought to a baby. What you say? And I sent a separate fracture. Immigration officer penina wodano to pie why you why extra work jiwe to motivation yes ananka post penini IGP na show boy IGP anko pie say police for adwuma ni wabagibi ya nyame nhira mini IGP no na yaje fans wo we no was me kram me say police penini IGP etuma bo mabaso wo nyame ya no tubo so mo ho no ndo mani hwa wo so die ni bi ma na adwuma na yefe yemfi ni da we ye bu emfa mo ho kura we wan kura ye se betuna so sa de ntina de bet kura ko kura sa de yasuma mo kura ma de adwuma kura na nipa timu no we be fine ene be ni ko oh da ya wose ko sabra ni ya de ya o se ko enyo enyo but in fact enticement dey here na me catch enyo bi say we are motivation kakra ni ketua mi wo se nipa mi system abusu ade na yaje ya drink kakra bi coke yonim Guinness bombo wo so mu kra ni yaje no nkwa de o prama kakra o da ko bi na se otima de na de minim no o kakra o bi o na aduma chade ni bankutom ntia e wo man ko beto banku am ona no achade ni ni wa suma o so di dia nyon na eko ndo no su ko dia o mfre o ya brabo o dia da ni man kete wa esa me ya na show boy anse wi asin ya woni patu yo ya woni patu obia ne nisu o dia asem na so enti na adan abrantie ni busa asa awurade question o se awurade minimpa sa meni ubo nkura midifo nanso nya ne hia se nsem we mibusa o adan na sika akodi kwase ansem na yenye awurade nim wakomam se ye wakoma pa no nsenti nka bi adan awurade adan amani abuafu bi beba yeah, be lines not so give us a call and let's go. Yeah, faster that my be fama ya toto na yenko. My I think say and then no say here bro or better now I brand swan. I feel na otumika na all balance ye be any day. Yeah, faster that my champions traveling town. Was also quite a man on here for one she na for that normal. Yeah, 5 years working permit a amount. Was also Dubai, Canada, Germany, Italy, Abonten so baby wo mo young crata send bibia dia ma ansana yaje wisem sika ense ya no de bia ansana
on beji say no more na ma on ya do sika fra kwaje na won se ma be dey ja dey bi we dey on be bia ma wan san sika sem no wonom ene wo aka from 0531801713 0581801713 or 0248288686. Now on a Champions Traveling Tour, Echiche and Komo. I have a caller on the line. Hi, good morning. Good morning, on Diane. Any my pa, only for Kolumba Moye. Yeah, that's it. We don't have a Jana Papajanaki. Rose him at the fire. Great. First thing I said, the man of the farmer. Any, I'm some new or what here up of it. Now, I don't think Oma mente kasa ni yo wadaro ma so wo ye bibia hello position ye kakra ma me aduana ba. Okay, I don't know what's happening. Bakama and hi, good morning. Good morning, Diane. Medo na what to say. Namia do me mo ye Diane. Ebo sasa boko ofa go. Ofa yiti wa no. Sasa nyame tutu ade ni go pa no e di yeso. Era nyame aso ofa. Diane, metia ofa lumba. Okay. And then last man no can Diane. Program moye mode ye edi Ghana for ma you here and someone e photo wo Ghana manage to program no ba me so na ntia mi ni ko aduma it let's say Diane agini ba ko ko ta tenti let's say ye tell agina of alumba onya abuse you know you program ka ni bi dia ene nyaage ete wo ni ya wade fa na die enso waka no aka atore fa ni o ka ti ni mo bet se goni kama ni ta ne Ghana ni dia ya fa no ya na ya wa ti dia to aso no o be ka se o fa di na ke but what say mu na yo ni se goni kama enye bra and you didn't down to already adini wa foto abaje bra na ya ade ne re agen pani nyansa wo what ayati nyansa ni ba ku tu da la ti ba na se ka ya tre ya agenia ye ko ni nyansa abanta no kai kwa din se e we okay do fa mestre no ba na se ka eno mi ka se wa ko antini ka se wo ya me di do asemo na mi ka me ne wo nya agena ma wo ma na ita ni nya la do ya mu se ya president e after na wa ka na ya pi ni wo e ti ye atuma wo ka na ye ba ya pa mo aba ami ya mu se nya se bi e wo ti mu no ye ti nya ye ti wa yo pa se to me ni o pa ni be ti du be ya ni na ita o ka ni mo ni ka se la di ya ni dia ka no ka tu dia la wa dia na wa ko kan dia ya me tere no okay. All right, baba. Yeah, that's it. Because na already is to corporate be na asema atosmi kujina na sepse aya o dirsa fun kan dirsa nyema wa ne fata so do ti ka mo ti wo bi na ya ti o se do ti ti bi se na fa lu be ka wo se nyansa na bu ti no na ko ti ta o jana na sepse shedie grisi na ya o ti a ti pata se obina apekusoko ni achana ayati kwa mapi itu kuna pasuri kibia pata ukeskare mo ya mo bia smaya tero omo na baso kwa na ayati da wakane dugu no meka do musuma no daya yule bia ke kuja patre da so to tme be ya unyema atakola da tbenya akikaide kadamati daya na mkongo sura Yadasi. Well, hi, good morning. Yamna do mulu pane na don coin.
Okay. Anyone our friend free? Axim, hey, I will let you book Susuazo. Yeah, dear Momo. And I say, you oh, the comment of the media, so me say, I am sure Lord. I'm not, figure out here, not seven academic. The very Kalaki, maybe we do on the body. Now, so we did it, or no, even physician for medical come in, probably you. Omuri Kalaki, not some better. I didn't so I didn't wear it. If you don't want to say, okay, you can have a photo. This one way that not at the top. Also, that's what you see what the one. We put up by our war. I didn't know when. Of the river, the young people because okay. Yeah, I say hi, good morning. Are they on patrol? Didn't baby our friend me free? I just saw. Papa, the policy then the fight. Papa, you will be there. You do the people about it. And I'm for them. Once you appear, it has been what will be the and it's a So now I want to say, yeah, that Pacho, into one of me. By this time, I see owner of Columba. I just saw. Like I can make I can make Obuchi. You never go. Oh, okay, you know. I'm glad that Papa and Manchia. It goes in far a drown. We now have about to be about. Not that you are only one go not in Panzo and no music. Yeah, that's it. Palace color, right? Okay. Hi, good morning. Yeah, we do more patch of my new. Hey, a cutter. Imagine it too. But I still cutter. Thank you, cutter. Got to eat one of it. Okay. Yeah, the old now go back to this. That guy, there was a kind of company for one. Okay. I'm somewhere. Yeah, that's it. I mean, strawberry. Ayan. Okay. Awurade ayɛ adeɛ. Na yɛ efiala. Ɛno ano no. Nti ebogya yɛ. Yɛbɛkɔ akɔgye ahome. Yɛkɔ deɛ na yɛayɛ adwuma. Asua. Yɛkɔ deɛ na. Oh, you my. Ayan nam sɛ yɛ wɔnyɛ adwuma. Oh, ni akyi bia o hɔ. Ayan Awurade Nyankopɔn nhyira odifo na na yɛboa. Oh, I was super darling papa. Saturday omo kwa akobie ne brand so. Okay. E wo tachima hene onkwa so obo ade Nyankopɔn wo nhyira na onye okese
and a CEO of Gapat Education Complex, Dr. Gabriel Kodurai, Radin Yankopon, Winshire look mine so and for my now Dr. Samuel Kokujumo, lecturer of Dunkwa nursing training. Okay, so I'm not mad. Yes, and what TV one. Oh, that's it. And the doctor, what in Yankopon Shano, Hokania, oh, I'm on Yamukasia, maybe Uncle Dotty, a chamber of us and so man. Already used to go fast. No, she see that channel. Yeah. Of us say due to. Yes. Of us say all of right back. You know, another message by. Yeah, okay. You know the message by. There's a no help. I read also no. And you were to phone, mama. To phone. Bompe na sika fun bi ntwam wona kwam na obaje dia ho me phone is freezing Adam hu no start me hu am ja o de metade ne pa me chao pa she's so good to me you know the see ni pa ani bufu na enye ni bufu de enye mu ma na eso wo ogo extra mad ya na enye eya na we ya eya na mpese me hoahoa ana me mpese woni ho ana afi na me ka mo obi ate pese ya ne ewura o kwa na ya na mpese odi fo wote ase ya oda wo na mpese ewura otim papa tiam tete mitimi tete na misa pa wo pe wo mpo ko no be fa ya na me de ho ache na ya na ama so mo yo ba on se ma na de me fe no afa kra na ma to hozra na ba na on fa me ko be fa fo you are some dark kusunya mi nhira no e na oboya chiri doma wa aduma yeah. No, the has ever to bomb which and that's why I'm to bomb. Say, you're to bomb, and I know you know, any enemy. Also, we are to bomb, I say, on tea. TV, any first to bomb, and I say, or tennis, I don't mind. And I am my flesh bar. And then fresh now, but quiet, yeah, can't call your name. Kikako TV ni ada ho say this one just near John Mumra ni need man e man koto ayan me dey me na de o say ba ko ase na wo mani so am sorry na ahomache ne ntem dia na man na no I just say you cry na ni dia na you must say I shall want yes sorry akwa yem fa as that ema ya boa for D4 na yo boa papa yeah that's what it nyame nya okese Saso and a champions travel and tour for Mr. Okoda yeah that's it so about be so yasne omo one crime ministries old passport office and I'll be home champions travel and tour. Call them now more in your business. They'll give you the easiest way to travel with laudable opportunities. Call them on 05-31801713 05-31801713 now on your mom chiche and come more. The more you say one free if you're teaching bench me the say one man kind of messages so more fire and channel. Brack cool. I was super darling. Oh yeah, that's say. You are also there all the time. If we see a famusha no pay that must say. I will but I'm puff what they be no more a chidom. The mammy baby of so quiet who are you. Yeah, you see. Then you know, every day. It's shamuina. I think it's because it's Father's Day. Yes. And you know, Father's Day. I hate it. Mother's Day, no, I say, but you're more I hate it. It's a pressure our system. Father's Day. Happy Father's Day. And comma all fathers. We love you all fathers. Your dog. That means shroud. The day I for your dog more. If one I have happy Father's Day. Sounds no as I'm dark with happy Father's Day, double. Yeah, the mouth, star BLB. Sounds so, and I'm a bullroom, now me call a prophet of Palm, happy Father's Day, and come out. Oh, Biara. Dinner doors, one to do a patron. Happy Father's Day, come out. And then my son, Yakra, Ejada, Yababa. Production crew, as I'm dark with the executive producer for the show. Uchuno also director for the show. Famous, and in Nia Omar, and a boy, a chidom, or MC. Have a good weekend. Bye. Yo, Amanda, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family.
eye Koowaa dwumadie na wo hwa no wa KUMAWOOD TV so no oman no kura asa wom tumi bɔ me kwa bi ni se ano mo se mo wo famani abere me se mo nyina mo nka me ho ewo Koowaa dwumadie so ewo KUMAWOOD TV ne nka no kura nkyere nipa ɔmampanyini yamfonso aka no kura kyerɛ no saa na minister yamfonso ohia no kura na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yɛbɔ ne amehia no kura boa me ne yɛnka no kura wɔ man mu ewo KUMAWOOD TV bai wodwe wo sei dan ya sama totawia wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kanama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a ye obroni kama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa kodina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni kama atimi ditete me ye che no di se wo hwewe yi a broni kama bi so won faso kyen panni bi a ponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye abusia make sure so be he Koowaa dwumadie